Gorengan. Ada garongan, ada gorengan. Wah, video terus Pak Ketua. Anak pendatang baru dia kok. Bu, ada 250. Lebih. 300 tadi. Kalau hitung Uang wensi, uang wensi. Wah, men sih. Nyen sing teke. 9 tadi. Kan hitung per kakak nih. Oh, kalau serap lengkap. Oh, bareng serap lengkap. Sin. Komando len-lenan. Ngopi. Wih, itu komando melenan. Ngopi dong, guys. Wih. Wih. Ngadi ngetes di. Woi. Berikut ini situasi gotong royongnya umat Hindu di Banjar Ciledug. Ya, Hindu Banten di Banjar Ciledug.